masakin hen le Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM ni ho zo se le bon on ni ko pa tunung jong Vannoi Thusoh chum la chum ho ana be khom ki no ite achi sa me ni sim som lakhat ni kho a West Bank hop sunga Palestine galgu bol hole Israel Defense Force hogi ka abuina an ho sid laita a Israel sipai ho hidinga ki sei hon journalist kumloi le mi het theita abu aklek kitinu anakabli naw chungthwa Israel Prime Minister Yair Lapidin het hilzia anakap zong hi thei Israel sipai ho chung nga dan ta na prosecute a hiding o anaphat sa pon chule Israel policies khat cha ki hel thei pon te anatin a hi Israel Prime Minister pun ana sei bena a Israel in open file policy achipiu naw chunga koiman dan tangkhum thei pon te anati be na hi ichi thu to kimat chun United States in Israel anga rules of engagement achipiu thavet lana anei tha diwa na sayu chu ananu pi povin hi hinla United States in Israel in achipiu dan a hiel te na ding over phutna ki bolding a hi atin hi alangkhana Israel le United States in achom che a khulchil na anei nawa a khul do dungzuyun journalist abu aklek chu het hilja Israel sipai ho chun a kapli kho a hi ativin hi ichi thina to kimatna Israel army ten sipai te la khanin het hilja thal choi Palestine ho hidinga gin monazia anakhap kha o hite dia anasayo a hi hinla Israel sipai ten hiti sun sei jingo songle journalist no chun Thusoh mi hi het theina dinga bulletproof sangkhol achunga praise tia ki sun sangkhol ki anhin hinla thal chang sun alusang an kha thi hi ekiti Israel sipai ten monday ni khwa phondo na nil kalna aneina wa journalist no kabli na thal chang chu hoilaya kon hiam ti aki headset amaho a hi ti akingo jing thei poi na ti vin hi Hisitua Israel sipaiti advocate na pangpa akun thu ki mudanin itubang buina kho laite a thilsu chun wangsit na chu crime a hi tia se the a hi pon hizi chun criminal investigation ki bolpon te anati na hi alangkhana journalist abu akle insung miten Israel sipaiti chunga thimo achano to hlona asopinu thina chunga hin Israel sipaitian thimo na anelo danovin akisayuve ativin hi achi sa haptani masangapat Myanmar Air Force ten Bangladesh kamsung air space asu ke jingzi uvin Myanmar ambassador pasu thumbai zen kona anane uvin hi ichi achi sa hapta sunga Myanmar Air Force ten Bangladesh to gamgia Arakan Army hoto kidona ki kaptona anane zi uva Air Force hogisan anaman uva hichi atsu Bangladesh kamsunga bomnita analeng lu na hi Hichizi achu daka in hitia gam sungkhat air space akizapi lo na chunga no mainland tia ki hela hi jengwanga bomal halo no chu hilchin dinga Myanmar ambassador pa kauna ananai wahin hinla Myanmar vai homtian don bunna ima anai pove akiti nahi gahe thekhat chu hi chilai muna hi Myanmar junta sipai tele Arakan Army ho hi hata ki kaptu a hi nau chunga tu chana he ki donan phatlam amano nai lo hi ekiti hinla Bangladesh lamahin bomkhi zi hin thina manna imawang ampon hinla vai homten boulder mun ho a security hataina so hat tawe ekiti nahi hichi ho zi hin hichlai mun gamgi acheng mi pi ho hi akicha thaile zengon hizi sun vai homten ching thaile limgi cha umding hilna anayuvin hi tuli tu din muna hi Myanmar junta sipai ten achi sa kumsang ni somlasigi kuma Rakhine state munwa Rohingya Muslim ho chunga khansit na hata anachi la pi ziwa Myanmar galza mi 1.2 million Rohingya mi te hi Bangladesh in avail honalizing uchu hi
Russia le Ukraine ki ka kidona hong chizom jing to honin 2000 Ukraine military chief akun a hi tia thulhut khat chun Russia in Ukraine chunga hi nuclear garment cha aman cha the a hin ichun Vannoi galpi thumna alhut ding a hi anati na hi amana sebe na Crimea gamsunga lolhing ta in Russia te pansa na military base ho chu misailin aniki bulu e anati na hi tusung Ukraine tian lama salama Crimea muna saka elbis abulu naw thua phondo na anei naw ama sapin a hinalaizin a hi alangkana Ukraine President Volodymyr Zelensky in thanglam gai gamkai adia Kharkiv munhwa counter offensive abol naw chu hata in alolhingi tin phondo na ananezin a hi Ukraine force on Kherson Kharkiv to Donetsk region na counter offensive abol chu tu chana hi lolhinna amuzingovin asion a hi from thuma counter offensive lan sabol na wa alhangpin kilometer somni langa a saw Russia te pansa na hozo si chu alazo tawin a hi ekiti ichun avat sa chu tutua hi Russian forward position hozo si Ukraine te pumpi Heimer sule adang dahon ka pha thei tina ai tai ichiho kala chun United States government in Ukraine sipai te hi kingalawa amachal jing theina devin galman cha cho na ding sum dangka 675 millions athabi in apivin a hi tin thurut khan omkin in a hi chi suma chu United States sim satellite guided HIMARS artillery round Bradley armor fighting vehicle to guided missile ho api be theding o hitai Lithuania gamin Ukraine a counter offensive lolhin dinga 105 mm howitzer tisu pumpi ho gangta supply bolding ativin hichu 105 mm artillery ki pido ding ho hi Lieutenant Reserve Army hwa kon kilado hi ativin hi Ukraine to Russian 105 mm artillery hi aman sau a hi zin akap dinga Ukraine sipai ho training pi ngai lo hi Kharkiv region na counter offensive hi Ukraine sipai sangkoval aman sau hin Kherson region to Crimea gamgi lamahin Ukraine sipai sangitval abangin hi Donetsk region na hin Ukraine sipai sangliapet sang nga ho hin ichi counter offensive hi lolhing ta abolo hi giti Russian military te thulut dungzuin Russian force ho chu akinung sunun a hi ativin hi hinla pro Russian expert hemkanin Russia sipai ten adal ha mun ho chu hoita ki vengbit hilo 45 ki bol hilo position ho chu achama adal ha wa hi atisovin hi Ukraine sipai ten Kherson region langlam apana lolhingta abolo counter offensive chu brilliant military move hi tia he na hinapana Russia sipai te ho anunglam uwa dinaipal vadung omta zin line of communication tisu ke homat nale supply ho ahin bangta akomawa long thailo ahitai hichilaimon dinaipal vadunga pat Kherson city hi kinai cha khan hin Ukraine pumpi ho tisu artillery hon akapha theimun chu hi ahitai chisanisim segile git September kumsang ni somni lani ni khwa Russia sipai zalile somgup ki kabli ho chu Russia ten Ukraine hin bulu wapat nikhat su sunga Russia sipai te thitam le pinjong chu ahitai ekiti nahi hiti ho kala sun Ukraine sipai ten counter offensive hat tale hangta ahin bol jing to lonin machal naw su tangpi theina dingin Russia ten ichilai mun la vela lei ti chu bridge thumo chu asusita ve ekiti nahi ten Lengnu Elizabeth II chu zani ni simgit ni khochun aleiset hinkho na beita na hi ama hi hinkum kho somko lagup aling in sangkhat jako somni lagup April ni sim somni lakhat ni khwa anapingin kumsang ni somni ni September ni simgit ni khwa chu aleiset hinkho anabaya ahitai ama hi nadamsung kum som sagi chule ni kho jani somna li hingset lengwai pu na mo pu na hi lo hingsela ananei ahina bana Vannoi za tu khang tha adinga leng pusot pengjong ahitai giti lengnu omna ni khusom lingset salnit Britain gamsung pumpia ni dingo ahin ahina chunga Vannoia milun milal tampin
alunghem pinaw le ay naw ngay lut na thupon anay zing ove. Elizabeth II hin ay nay pu Prince Philip to ang gaulupin sa teli Charles an Andrew le Edward an nay honin tu gate sule tu son som nilam anay zin ahi. Amahi at sapa Prince William en Ekelding liang mun hi aloding ahitay agiti. Liang in sumitian zong lunghem na op na anayo to honin gamsunga officer kin gonzo si vo hai ahitan sule government office military post hozo si sule United Kingdom in Vannoi apan sanaw mun hozo siya pon lap ho akima khainim na anay so keding o hitay agiti. Thusoh panapat na sinasin nga hozo si asung siwa agipanaw kahit pa uwi. Thusoh ka imukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay.